mislim, nismo mnogo. Uzet će 30 keca, ali što su prošli, to je to. Pa će poslušati. Da, problematika je... A i snimat ćemo kad se budemo u povrat. Startuj ga ti Startovao sam ga sad. A to sad. otprilike, fazi to gdje se posle ovako... Pa da, da znamo šta je, da. Znamo šta je. Kad razmiješ o nekom detalju, Da. možda ga i nađeš, možda i ne, nije problem. Ove rehabilitacije, kolovoz, mi možemo da radimo ovdje, da ovo sve semenjamo, pa da radimo cementnu stabilizaciju, pa gore se razgrađujemo. Nemojte cementu, molim se. Dobro. Ovo sa remixom i to. Molim. Sad razmišljam jer gledam šta bi ovdje, znaš, šta bi najbolje izdići se. Pa izvama, to ćemo mi da pričamo o tome, možda se dogovorimo lako oko kolovozne konstrukcije, bitno je tu nešto. To je prvi most, ajde, to je neko rečno korito koje je veliko, to treba da, odavde kreću ozbiljni problemi kada padne kiša, to je sve možda. Da, ovamo nema Rigola gdje... bi trebalo da ide s desne strane, da nastavimo kompletan, znači poprečni pad prema Rigoli. Gdje bre ovo pada, ovo je neki... Dvopad, znači tu bi sad trebali neki propusti da se vide gdje će novi i kako dole recipijenti da se urade. Mile, vidiš ti jo, Mile? Vidim. Dobro. Javit će ti se ovaj čovjek, sve to okej, ja sam u nekoj gužvi. Ajde, zovi ga ti. Ovdje voda nema, vidi. Ajde, poslao sam ti broj, pogledaj da vidim. Ovamo su kući. Ajde, čujemo se. Ajde, zovem te, stanite tu stanite, molim vas. Čućemo se. Tu je, znači gore ovaj lokalni, verujte mi, ovdje je jezero, ovdje ne može se proći. Ovdje je katastrofa, tu su propusti, evo ga tu propust, koji je zapušen. Sad donje stane. Tako je, i ide ljudima u kuću, direktno u kuću izlazi i to je zatvoreno sve. Znači, pogledajte vi koji su to je posle svake male kiše katastrofa, to je katastrofa ovdje. Znači, evo, gdje mi sada izlačimo dole propusti to? Tu je neophodno, tu je najniža neka tačka, ili mi izdizanjem, ali ako izdižemo, gdje ćemo ograda, parapet, to diktira sve. Nema tu mnogo uslova ni da se to podiže. Nema. Šta je jedino da tu nekako dovedemo, deformišemo, pa da dovedemo tu neki cev do dole? Može i to, ali sve to mora neke kaskade da se prave. Ne može, to je sad veliko dole, morat će neki šahti prelivni na dole, hidrologije, tu... osnov svega, evo ti, pogledajte ovdje, to sve leži voda ovdje. Ali nama su ovdje mogućnosti... Ograničene. Baš. Jedino sa ljudima da... Pa vidite vi da je sve sa donje strane kuće. Dole je pruga. Pruga dole. Dole je pruga. To je sad druga prije, da, kako, evo tu propust, to mi očistimo, to na prvu kišu. To su slivovi od ozgora, ja ću ti pokažem snimci. To voda, ja mislim... I gdje vodi do železnice, a? Ozbiljno. Pa tamo, moramo tamo. Ima propust ispod železnice sigurno ovdje. To je zapuštena pruga. Treba ovdje dovesti, znači... Ima neki gledam da se trasa miliona puta izvesti na put, samo pružni trub da se iskoristi. Da. bi najbolje bilo. Ajde s ovim ljudima se opet zovem posle. Da, najbolje bi to bilo. Direktor, mi sa njim što posle što razgovaraju sa ovim predsjednikom, ono što nije predsjednik bio treba i Erića. Jasno. Šta je to? Da. Koji sve ovo dura. Ali tu imamo dobru dužinu da se vozimo tamo. Jasno, ove kuće ostanu ovdje, ovo sve ostaje, tamo si van toga, razumiješ? Sa par vezama Dobro, to je poprečne veze i druga priča, ali bi najbolje bilo krug. Možemo mi doradimo kanalizaciju. Kišnu, to treba se i održava i sve. To se, ne znam da li je pametno i to. Verujte mi da nije, zapuši se za tren. Ne, ovo samo da ostaviš ovdje sa stvarne neke rigole i ogromni propusti. Ali velike su to kišu, šta će Rigol će, pa i Rigol će da se zapuši. Ne, ali odvešće nekako, očistit će Rigol je tu, znaš, površinski objekat pa će da ga očiste, lopata prođu, razumeš? Baš tako. Ovdje još jedan vidiš, veliki. Da, i ovdje je... Evo to dole sad ide, tu imam propust, evo ga ispod pruge ovdje. Da, to funkcioniše. Ovaj djelo je... Ne funkcioniše. Nije ovaj. To treba da se to očisti. To je ravno iza pruge dole, a pusti me te od dobra, molite.
Evo, sad ću vam pokazat, ću vam snimak kako to izgleda. Ovo je ovdje problem ovdje. Pa i ovdje. Sve je problem. Mislim, ovdje generalno je kišno. Ajde, ovdje treba... Kišno. Ovdje kanalizacija, ovdje je otvoreni kanal sa rešetkama. Evo, pogledajte, to je betonskim, propust taj ovamo, princip. direktno dvorište zapušeno. Kao kroz Ovidinu, znaš, ovdje sa nema betonskim prostora, rešetkama, da. velikim kanal uz ivicu kolovoza da može da se zgazi. Aha. Kao što ti uz rudnik, što smo stavili uz rudnik isto, one betonske velike rešetke. Koje Pa tu da, opterećenje, može i to, znaš, pa je to. tako uz rudnik. Može i tako. To te nema, I samo nemaš rešenja. gdje ima mjesta da se Ovdje, sprovede. da se sprovede. Dobro, Tu ima uslova za kanal, ovdje je sam okej, ovdje ima, ovdje je Ali ima dobro. uslova, ali treba Ali da opet se nećemo da otvori. odvedemo Baš tako. vodu. Evo, tu ima sad propust na brdu. Čini mi se. Ali ovo je sve ravno. Sve, no? Polako ga vučeš na dole, vučeš ga od ovdje, pa Ovo moraš je Morava blizu. nešto I moraš. obal utvrdu treba da radimo svoje. Hoće da nam odnese put. Ozbiljno. Morava blizu našeg puta hoće da ga odnese. Punila je već. Znači od cepa ljudima njive, cepa im njive samo bije. Ali mi su počeli da rade nešto. To je Srbija vode. Vodoprivreda, a? Vodoprivreda, da. Počelo je da radi neke, eno ga propust onda, sad, gdje ovaj skrenuo, ali on je samo za ovaj deo od brda sad do ovde i on ne zna da li funkcioniše. Gdje on dalje vodi vodu, evo vidite, nigde. Tamo nema On bi trebalo to kukuruc. da vodi kroz među neku. Treba bi, nego ljudi zoru, znaš. Da, njega ne interesuje to šta. Evo Pa ovaj i ovdje propust, ima on i nema nekog smisla, jer tu nema kanal, visok je nasip s jedne i s druge strane. Da, ovo nije, ovdje će, ovdje je Tako, okej. razliva se voda, Da, evo, od ovaj. onog brda, to je samo taj sliv, nije to neki... Naićete vi ovdje na nešto što niste viđali. Ovo je od Zidrna. Vidi ovaj žapiš koliki. A, kako? Od Zidrna je malo... Pa to kad im pokažem ovaj snimnik za prevod. Kad padne kiša. Ovo sitno nema, vidio da je sitna kišica. A ovdje generalno kroz ovaj deo i nema neki problem. Nekako se voda razliva negdje. Da. Gdje ide, ne znamo ni mi, ali ne zadržava. Kao ovim ljudima ovdje. U dvorištu. Ovdje ima kao neki kanal, to ajde, on može da se... Funkcioniš. Ajde. Upojeni kanal, on može Vidite, da se... svako je neko pravio svoje na ulaze, to... Svako ima neku svoju visinu, to se nigde ništa ne uklapa. Tu treba se uzme put. Pa ovdje mora se podigne vamo. Sjeća se, brate, ovdje je bili treki. Sabas, ja. Ne. Imali smo godine, ja dok sam bio šef održavanja, ovdje Da. je bilo, znači, baš problematično. Tu se sva skupi voda. Ma znate vi ko je sa lokalnih, tu su gore neki slivovi iz ovih brda planina. Sa Juhora se To nanosa što izbaci na put. To samo teška mehanizacija dolazi posle svake druge kiše da čisti. Ovo je jobac. To smo radili zonu škole, ona funkcioniše. Ovo se rešili ovdje, da. Pa jasno, to je neki projektić zonu škole. je sa čurbilo. Je li hitno nešto? Da. Kako kažu? No, ovdje Neki se ide i on vidi da da je sređen. dotera cevi u firmu. Ja, Od ozgo, napišemo Fi selo. 400. Jovac. Jeste. Jovac je dobro. Srednja, u zoni škole. Jovac. To je nekih 300 metara. 400 Ali dobro, treba tu možda odvodnjavanje neko sad dalje, ali eto, A ovamo dalje da. Dobro, ovdje u kanali to ovo funkcioniše. ovdje ogroman problem isto. Ovdje? Ovdje? A problem je voda, nema gdje, kad se napuni to. Propuz. A šta je sposobno? Ni ovo nije ne funkcioniš. Ma propust funkcioniše, ima- ali ima neki kontrapad, na visokoj tački. Pa da se prokupa. Pa dobro, onako. Ura, tu. Kako je tamo bilo, ovo mi ovdje ne izgleda toliko strašno. Na prvu. Ali ovo znam. Tu smo mi
sve očistimo, propuste kanale na sljedeću kišu do vrha punilo. Ne možete ih naći. Na prvu kišu napunilo sve do vrha. A čistili smo 3 metra. Za 2 dana nam sve žna. Da, spere sve gore. Samo da navuče. Vidjeli ste on dosredku s onim ljudima. Zemlja koja je uz kapić. Brane si od vode sa njom. Dvorica, i Dvorica i u opštini Ćuprija, posle kreće Paraćin. Tačno vam dobro, tu ima, ovdje funkcioniš, ovdje ovaj kanal iskopamo i skupimo vodu, ovaj deo ovdje odvodnjavanje funkcioniš. A šta je s ove leve strane? Ovo ide u zid ovdje. U zid, pored zida, pa se razliva. Ovdje ide niz put. Odavde ide ogromna voda, odavde, s ovog puta. Ovdje avariju isto napravili. Da, to sve sa brda. Jeste. Sve sa brda. Sve sa brda, voda drugog reda, jeste. Sinji vir. I tu je, na njom je tačno granica opštine. To je neki objekat malo veći. Da. Ima ih, ima ih. Ovdje isto je katastrofa, ovdje ima propust koji se zapuši od ozgo kad krene. Ovdje sve bude pod zemljom. Baš je ova lokacija sad koju ste prošli je katastrofa, veoma nezgodna. Ova sad što smo, znači... Ovo u stvari da se riješi odvodnjavanje kolovo će se rešiti. Dok ovo je kolovoz najmanji problem. Najmanji problem. Ovdje kolovoz može raditi šta hoćeš. Samo, baš... Ali odvodnjavanje... Odvodnjavat će, ali nema šta... evo. I to će se nekako rešiti, ali održavanje njegovo, znači, posle svake kiše... Da se čisti. Sve bukvalno. Da, nema rešenja. Kako ide ovako? Tu na proleće... Nema drugog rešenja. Dežurne... Jedino gore da vodoprivreda gore rešava šume i... A neću ni to da reći. A to neće se baviti time, tako da vam ostaje da kroz redovno održavanje naplaćujete to. Ako su dobro plaćene pozicije, dobro jesu, ako nisu, najbolji ste. Ja pokažem samo da popričam. A mi ne možemo da izađemo van regulacije. Jesi dobro, Coa? Da, nemaš. Šta ti je sa Nenšom, je li zdravio? Da gore rešamo neke plotove, jeste. Problem onda znači biti mi ovdje to. A mi to ne možemo Jeli, da izađemo kad gore. ja da skidam ovaj crep? Vidite, ovo sve znači mora Kad ove da tamo, skidam gdje ne crep? mora ove, to sve sad. Kad? Samo treba zaobići kući i onda usmeriti vodu tamo. Odbraniti kući i usmeriti vodu. Da ja krenem radnije malo ili ne, u ponedeljak da skidam ili... A u ponedeljak crveno slovo, a? I što uraditi? Da se siđe kod ljudi u njive. A nedelja, da skinem u nedelju malo nešto. Završimo. Ma bre, slušajte mene, ja to moram skinem pre nego što vi dođete. Ma ja bi skinuo sve u nedjelju, imam uslova sve da skinemo. Pa napravit ću ja nešto, nemam pojma šta ti kažem. Vidite šta je problem. I? Ovdje voda, znači to je taj kao površinski preliv. Koliko je realno dnevnicu da im dam ja, šta ti meni kažeš? Oni mi traže 4 radnika da skinu. Kada dođe ta voda, po 4.500, je li to okej? Mi smo to nešto dolazi i Meda, ovaj koji nadzor za mostom, ali je stvarno katastrofa. Da mi skinu crep. Ovo je mali propust, ove stvari nije zapušeno ovo sve. Ma propusti, Pa da, još ali ne podignu mogu da posle primim toga, to je druga stvar. Ja sam to Na nešto dnevnicu. menjamo da stavljamo nove propuste, međutim nije moguće. Da su ovdje neki veliki pločasti. I ja mislim. I ja mislim da je hoćete to da stanemo, ako se ja. raspoloži to da se pogleda. Ne Da, može. staćemo, nije. Ne može. Malo tu i ovi ulazi, koliko to može. A šta je od ozgo? Koja voda od ozgo Isto dolazi? sve, Isto ne. samo... Ulično sam. Samo ulično. Evo vidiš poslije što ja sam pokazao. Ne, ovdje je samo veliki propust pločasti, eto metarac. Novi da su radi. Slušaj me. Da. Nema drugog rješenja. Dobro, jel da ja organizujem od nedelje da uzmem ovu ekipu da skidam na to?
I oni da dižu to i da skidaju i da dižu, da im platim i to je to. 3 lokacije. A vidjet ćemo posle- Sad ne znam, kako Šitić. Nema ništa bre, man. Neću da razmišljam o tome, nije to. Ovo je to na realna ad hoc priča i rješenje to je na to. prvog Slušaj me. auto. Da, A da vidjet surađujemo ćemo ko ovo. hoće da kupi. Ozbiljan. Vidjet ćemo ko hoće da kupi, ako imaš nekog da kupi taj srem. Ali opet i... to je se... Ako se ne održava i to Ne, nije... veliki propust drugačije, mora se održati. Mora. Vidiš, ovo Oni je propuste imaju, a šta vredi kad oni ne obavljaju ono što treba. Mali se da se zapuše, znaš. Evo ga drugi. Baš. Ista Ajde, ako situacija. hoće nek Isti dođe, princip. nek... To mora, vidiš, to Ba, mora slušaj, tamo daj nek ploča oni se ću ne propuste. Da, razumeš? Ove kuće smete, pazi, ovo treba da se digne kolovoz. Jeste. Da se ovdje, da se ovo oporavi, da se izravna ovdje. Da se izravnja, ali kuća ovo smete. A da li je ovdje njima ovo ulaz, Evo, šta samo je da ovo? vam pogledajte. Stavite vi to. Evo ti, to ti da neku manju kišicu. Ne, Srednju pa kišu. Evo, mogu da pretpostavim što to je je to. to. To je ovo ovdje, ili ono Sljedeći. sljedeće. Evo. Ovo ne funkcioniše, znaš, šta ne može, šta evo, kad dođe ova voda, nema gdje. Ali ne može se podigne, evo ovaj čovjek ulazi gore. Ma može, što Ma ne može, može? to se ispegla, zašto ne, Ispeglamo mu na bre? visinu onu gore. Ma da, bre, ovo je... Kujim? Na ulaz. Kuji taj? Ma taj će To je nam... ovdje. Vidi, Tamo pa i će- ovdje, dići do neke, ne moraš baš idealno, ali... Njemu ću dići. otvorim garažu tamo iznad gore. Dići ovdje, be, vidiš gdje možeš, može. Može malo da Može. se... Sve ove konkave, ono što smo prošli, moraju da se dignu. More. Da. Ako Tu- treba tu- i ovdje malo da se spusti... drugo- Da, i ovo može rješenje malo da se uz ovdje, da se plaži. skine. To drugo rješenje ne postoji. Ne. Da. I da se uradi, a šta mu? Mora se uradi pločasti propust. Da, Mora i tako ovdje i cedi. ono tamo. Ne, kakav cedi, ne, samo pločasti, samo pločasti. petometarac, Bravo. petometarac i to je rješenje. I da se uradi rečno korito. Pa da, se... to Maš, da. Neki pragovi, Michael drmisanje nezgodno. A evo, ovaj funkcioniše. Ali tu treba rigola, na primjer. Džaba kad nema uslova za kanal. Dobro. Sve je to problem imovina. To je treće pitanje. Da, to je. Pogledajte bandere gdje su nabijene sve. To je sve. A ko održava bandere? Pa nemamo, vjerovatno lokalna samouprava, ali evo pogledajte. Mislim i oni nemaju uslova. Već i on da to stavi, ne može u dvorište. Aj, to je usadni pojas. Dobro, pazi, oni su svi izašli na svoju među. Oni su izašli Svi na dokle su svoj među, mogli, jeste. dokle su mogli. Ovo ispred nije njihovo. Ne bi pustili oni, ne boj se. Tako da možemo provučemo rigole ovdje. Vidjet ćemo šta kaže KCPG Dezio, šta kaže. Ali svi su oni izašli na među, ne boj se. Pa verovatno. Niko nije dao ni... Onda ja znam, operativno su problemi ulazi u dvorišta preko rigola. To smo imali prema Topoli gore problema. Kanadić, betonska... Rešetka. A to muka. To je, vidi ljudi, moramo nešto... Slažem se, pričamo. Da, inače muka je to za čišćenje. Bolje i to nego ovo. Ovo više ne funkcioniše ovako ovo. Evo ovdje vidite, čisto vidite ko je blato na koluzu, nema tu. Ali ajde ovdje ima uslov za taj kanal. Da, ovdje može. E sad kad uđemo, evo pogledajte sad ovdje kako to evo. Svako zacevio, niko to ne... Ovo se poruši. Evo, pogledaj. Ovo se Evo policni kanal, Da. a znate koja je voda u pitanju, eto kako Da, to... ali ovo funkcioniše, ovo A. mi funkcioniše. Od ozgo kad zvizne voda, isto neki putić, tu ima, evo pogledaj. Od ozgo kad... Da. Ovo je Raševica, ja mislim, Raševica. Jeste. Nisam ja opatio. Nije Raševica. Raševica ovaj, Ta otpisano. Trešnjevica. Šta? Ja mislim da je ta Trešnjevica. Trešnjevica Pa i ide posle Raševica. Raševica. Jest. Treba prođemo most Da. u Trešnjevici. Jeste, on je u krivini. Evo, pogledajte, sve je to katastrofa. Ovo je isprošno. Ovo rušenje se i sudar kanal i rešetke. Propust ovdje. Malo mi neki propust. Pa bazi, možemo da zalečimo, ne možemo da izlečimo. Da. Evo treći. Tu je onaj snimak što su vam pokazali. Isto konkave. Isto mora se nas... Sve je 317. Tu će sad ovom bude ulaz, ali on ne rešava nekako ulaz. U onoj garažu. Ulaz samo čovjek u dvorište. Može se rešiti to. Može. 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 Otvorimo mu kapiju gore.
Može, Nije, manjak. ovdje ima put sa desne strane, to je Da, da, problem. a njih napravimo ovdje, ispeglamo ovdje, Njega podignemo malo. njega podignemo pa tamo Da, baš uklopimo. tako, baš tako. Nema više prodavanja Bostona. Boston ti je... Dobro, ima u kolicima, dobro. To su ova 3. To su. Definitivno 3 propusta. Da, 3 detalja. Ovaj na sušari stavio crep, moram reći. I oko ja, svaki različit. Dobro, evi ja za početak pa. 16 vrsta crepa. Vidi, važno da se krene. Imamo drugi. A važno da se krene. Imalo dovoljno isto. Jer ko nije završio kuću, ko nije počeo. 15 dinči crepa. To se reći. Imaš da doći kupu? Pa nema malo. Nekoliko broda stavio kad te to zagledano da će imaš. Evo ovakav kanal kad bi... To smo mi čistili sad, to smo mi sad Kad bi sređivali, napravili čistili, objekt. jer je ovdje bilo katastrofa, eto. To smo mi sad uklapali. I kad se očisti onda je dobro. Pa to je na zadnjoj kiši, nije pala kiša do tada. Na Ne, sljedeću ovdje nema kišu. šta, ovdje mora se čisti, nema šta takve. To ne mora, to je teren, to je sto. činjenica. Ti imaš ovdje 2 deoničara, ali imate deoničare? Nema Nemamo više deoničara. deoničara. A zašto? To je nam izumna deoničara? kategorija, da. Nažalost. Kad nema ni sredstava za održavanje. Putarstvo je to Da. nekada, vi znate to bolje od mene. I jabuke pored puta, i putarske kuće, i sve je to, znači, nažalost. Sve je zgazilo ovo moderno Što putarstvo. davno nismo to- Da. Sad se više gleda financije. Pa ne, znam. Prođe čovjek svaki dan vidi oni Ne, koji drugo kuće i malo. mače i znak ispravio sad. Dobro, to postoji. Ja sam radio sa deoničarima. Ja sam imao jedan poslednji Demir Čolić je otac na Nikšićkom brdu gore. I žive nisi se. razmišljao za tu deonicu. Nisi A razmišljao. da, znaš da je on tu i To vidiš ga je, svaki dan. Dalje da. ručna kosa, dalje lopata, dalje kram, dalje. On to sve tu sređuje krug. Ja sam zadnji dole, dok sam bio u Prištini u magistrali, i zadnje deonicu kupili motor onaj sa prikoricom. Snag, to, stane, pokupi. Bili su dosta osobno tamo, bilo je u Brdskom. I stalno je moja čisti Ljudi riba. znaju kad izađu na put, znaju posao, znaju I ribolov. tačno zna gdje može da se desi i on Gdje je ti problem, da, i on je tamo, ako je padala kiša, ako je on je upalio motor, otišao da vidi tamo da šta se obrušilo, je li zapušilo i tako. Niko danas, evo je taj jedan most koji imamo. On je dobar, ja sam bio 4 godine silazio ispod sa Zdenkom, ovim kolegom iz... Aha. On je dobar, samo je malo nezgodan njemu Uzak je... prilaz i... Uzak, ako bi se rado tu bi verovatno trebalo malo da se on... Ne, sad ne zavisi Što ima šta, dobro zameniti ograde samo. šta će definisati ovi kroz projektni zatak, što će predložiti, a šta će prihvatiti kroz projektni zatak naš. Koji nivo, šta, da li objekte posebno Ovdje nam raditi. sad ovaj deo... Ovaj deo izgleda dobro. Da, to smo čistili, to su održavani kanali. Ovo samo da se sredi ovamo, ovo sa desne strane, ali to je okej. Ovo je lepo, ovo je sad Ovo je dobro. Kako je tamo bilo, ovo je... Pitomine neka ovo. Pa To do je- kraja generalno Ovo je, ja nemamo nisam vidio Ja. koliko je kilometra ovdje, nisam vidio 100. To je 18 km više celo. Sad ćemo, Dobri, kad se budemo dobri. vraćati. Doću vam ja i stacionažimo sve. Sad kad se bude vraćati tačno se upišemo na koliko Mhm. kilometra. A ovako čisto da imamo informativno da znamo o čemu pričamo. Jer kreće. Geodezija kad dođe, pa geodezija sada i s tim i sa Da, 3D bre. kamerom. I kamerom. I kamerom. On snima kamerom. 3D. Pozicionira sada. Ma da. Mi ovo za... Da imamo čisto i našu priču i... Da imaš ono I vizualno pričaš da- kad da. razmišljaš da znaš da si to video. Evo ga, Rašević, ja. Raše. Raševica, da. Rašica.
više, pa nema ovaj blok, isto pločasti. Eto. Naseljeno mjesto, evo to ti je to. Svak rješava po svoje potrebe. Da, čujemo se. Molim. Oni se gore podigli od ovdje problem. Jesam. Na mene. Ima tu Snežana. Da bi jako dobro. Ja, dobio sam rješenje. Kako želiš ovdje je malo pitomi, a? Ovdje nema dobro. Pa i nije. Sad ću da kažem da je problem, pa eto, problem je propust sad, ovaj kanal ide kanal. On funkcioniš, oni čiste, vidim ljudi čiste. Pa čiste, ja ni mi, a sad kad treba da pređe kod ovog levu dvorište, tu je rat. Evo, ova barijera. Još, tu ide, viš ovaj muka, joj, ti da znaš da je praviš kuću, brate moj. Eto, tu je propust ova barijera. Tu je sad propust, pa ide ovom u kuću, pa ovdje ovaj zacevio, ne možemo da gore ima isto propust, a ne može uzbrdo, ne možemo da ubacimo vodu u taj propust. Tu sad ima regulisano kod njega odvodnjavanje na dole, sad će da vidite. Ovdje neki, ja? Jeste. Eno, na dole ima kao, pored ove parcele, ja mislim da je to već otkupljeno za odvodnjavanje, ali problem je što neće vodu. I što je ovaj napravio ovdje gledaj? Kakav uvijek mile. Švajcarska radila. Da, evo je stavio čovjek kanalicu, kocku. Ma ekstra će da bude srušeno to sve. Ovdje nemamo problema. Ovdje još malo pa nas tu nas napada voda. Nije, ima i tu, ali tamo je najgore. Na kraju, skroz kod crkve, brate. U Svojinu. Ispred Obreža to? Pa, da, između Obreževa. Dobro, on ide ovamo levo, funkcioniše. Funkcioniše, on hvata ovu vodu od ozgo. To je čišćen kanal. A dobro, evo, da, ovi putevi kad zveknu od ozgo, jao, brate. Napuni kanal na kišu jednu. Da. Ali Vlado, uredna deonica, ja da ću daš pogledaj po Košanu. Jer je ovo vaša deonica, jeste? Kako jeste, sve ovo naše. Koji punkt ovo drži? Kako? Koliko punktova ima Kragujevac? 10. A za redovnom održavanju, recimo 3, 4 aktivno. Na redovnom, a na zimskom 10. Ovdje je kolovoz. Da, ovdje vidiš, ovdje je nešto rađeno. Kako? Ovdje je nešto rađeno pre neku godinu, a? To je kad je imala nekog novca. Možda preslačeno, možda. 250, 500. Ali to je okej. Da. Ali da. Preslačeno. Zavisi od sredstava, sad nemamo nikakve aktivnosti. Nema ništa, kroz održavanje nema ništa, ne. Kroz održavanje nema ništa. Trenutno ove godine para nema kroz održavanje. Sve je otišlo na posebe naloge. Znači, ništa tako što se smaša. Škole, a? A dobro, Bogu hvala kad i ovo, znaš, to je dobar. Jo, ovo je dobro. Neki dece ovdje nije ovo toliko... Nema puno deca, a? Ima, ovdje ima nešto, ima. Bogu Ovdje hvala. rade ljudi, ovdje Komorave, dobra papritka im je tu i Aha. se tu zadržu narod. Sad ovdje ima taj propust, od ozgo hvata ovu vodu, uđe tu, izađe, Boga pitaj pa do koga. Kako su rješavali ovdje ovo?
dešavali, snalaze se. Domaćini, Ma da. ovi rade, zarađuju pa mogu da ulože. Mogu je tamo gdje Gdje ko nema. Dobro, odimo ovce, ovo po Vodolina, odimo ko mora da rađa. da, bogat narod, odmah bogat narod. Ajde, jer imaš tu narod svidjeti. Vidi se po gradama. Vidi se, pa ne vidi se, narod radi, vredan narod. Na... Dobro, Iskoristi ajde, zemlju. vidi sa cveletom da ti dotera on u auto da ode do firme da uzme da ti dotera. Ajde, znači da ti dotera koliko ti treba barijera, da uzme tamo ništa, neki ljudi iz firme, čuj se, vidi sa njim, ajde. Dobro, ovdje generalno nema problem na modelu ovdje, da vam kažem. Gdje ide voda, ne znam, ali nema problem. Našla je Našla put. tok neki svoj. Našla je svoj put. Svojnova. Stvar radi, znaš. Put! Tu sam bio mlad inženjer. Nema veze, ide, baciš, 2009. godine. pokazi. Do manastira, a? Tu negde udara još, tu negde kad se prođe, aha još se prođe ovo žuto. Morava. Most prođe. Mo ne, ja mislim na slike isto. Evo ga most. Evo ga most. Da. Tu Ne, ovdje. To da bi negde međer. Tu mora udara. Da na Evo sledeću. separacija da to dođeš. Evo naša operacija što ne stoji. Evo vode. Evo vode. A nije kiša pala. Evo do ovdje došla, evo dotle došla. Da, morava Ma vidjeti. samo pokažem ja slike, da vidiš. Evo. Dotle ona, i to je sad dole 5 metra ovako isečeno. To je taj deo, a? Ništa, to ćemo neke gabione, neke zidove. Pa dobro, to... Mile, upamti da ovdje je voda kod ove kapi, kod ovog groblja. To. Nećemo se. To je to, može se okrenemo. A sad, jesmo? Evo crkva. Ja bih, gledajte tu. Sad ćemo došlo na... Kod crkve, do crkve, tu je. Dobro, do Evo je crkve. crkva. Na kraju deonice, znači to što je Morava. Sad, da, Potopila, evo, pa evo vidi se po njivama. Da. Jesi ugasio do tamo, jesi?